Иргун булдар хисепте телеграфчисем пирингелес. Уже эфирда ирхи тевел. Пирматра хынара вара баян, Чуваш республикин культурында вадевешлещения, шеш пермишияделе Чуваш патшалых Шамрыксен театрын пучлыхе Елена Николаева. Иргун булдар Елена Васильевна. Иргун телеграфчисем, Иргун Марина. Елена Васильевна млейду хадресе гилдер пирин телеграфчисем вали. Етемише ойдуй. Иге ду хадресе гилдем. Премежінде вал пирин Шамрыксен театрынже пиде палла жинзем ишлеше, пиде візем такшынақ ішлеше, візем палла халық артисізем, ман плес келет пирин телекурав жезем шак артисіне білеші, премежейду пирин театрда меже халық артисче, тада візем камзем. Веше хурав булзан варал үшін дережі бұлад. Ике межейду халі бірін хамрын жұрт, ебір урық ширегушна, шак мали адрес пай бір халі фурнатпыр, пирин театр паян хигун, театрын адрезе мен лежи. Шагынбек. Парнизне хадалезе келдім әнде візем пирин ехрав хучезем, кседелішін жевзем, час-чазах ужат пірінде хамрын сезонак жалы бір, шағын бада пурнеде телеграф жезіне хамыр бада ехравлас келет, візем пирин бада келзе, шыне спектакльзембе келенесе шанас келет. Шадрантин комылла, пирмбешігін малы телефон номері, хизепті телеграфчисем ялан хелех экран жинде бұлялы жетчешірімдіқыр аллы ұлтта, шыңғыравлар. Сезон чынақта ұшадыры, шак хыбарба савындарадыры бере. Чынақта ұжат, промыжындезен эрнегун, Чуваш республикин пушлыхе указы беле, и бир кинотеатрзем, тада театрзен алыгзем ужылашы тенех. И бір жақна пиде кітненде шур жулдаранларма бұлдардымыр, шавдері куляндымыр, шавдері шиғынас келече, теле кураганзем беле, шавдері хамрын спектакльзнек дардас келече анжақта, пурны журықла бұлза келчік жал. Евр бұлжы тенех шагынбек хыбар келче, и бір халі хывырт-хывырт онда худсем қадырлемелі, шақ худсыне шақ игі күн күшінде қадырлезе, шыматкун ача бәжазем вали хамрын алыға театралық не ужасы шылады. Тенех, онда ажазем де не шыңғыравлашы, амышсем де шыңғыравлашы, пурде, артисем де тунзықлаза жетіріш. Эже хайзене шызыне қадар раз келет візін сылы женден. Палах. Ебірде күрагансем түзімсірін кәтінінде шақ хаваслы күна, шубах уже фирадухса шагыншин день хыбарлат пырда, куда мана хибердеттерет. Юлашке вғытра Шамрыксен театры пиде хойне верлешлет, хастар, тада шенемеслецем шырать. Хош эш меследесене эсир шак паянхи кун юрухлы десе суйласа илдір. Хоша онышлырах. Паянхи кун урамра ширин бремежем ранаман загаймаламар. Паянхи кун аджазембе візенчілігібе калашма пілмеле, пулдармалла. Пирин театрда, аджазем валиларда, чавынбада меслезіне жырай, выл аджазіне тіліндермеле, шав аджазіне паян кезен Иранда візен пиринбада театра килчірдезе шутлат біріш хайбер. Чавынбада театр паян хигуна ағалларма, шиялнақ шыравра, ебір візіне фестивальзінде жырат бір, мастер-классінде жырат бір візненде. Кажал ебір театр емір... Смақ майдалазасын, есір аджазен театры шешмар, аджасын бе Шамрыксен десе хварар бол. Ебір чывашлана Шамрыксен театры деп бірвітха. Шавна кура, есір чипыч кезенден бұшласа астызем даранченех, візене юрықла кыдардузем, спектакльзем, репертуара кіртнезір бұшне, тада әшілашисем, мастерскойзем ұшадыр, шкулзем. Шапла паянхигун, Чуваш патшалық Шамрыксен театры был театр еверлігі нашлемеш. Выл бирін ача-бача центр дезе глаз келетман меншін дезесін бирін кино зале де бұр, ондай бір ұтларақ шава, ажазем валиларда, кадарат бір кино езіне. Халенде бір ажазем бирін бада спектакльзіне пилік шулдан келетчеш. Халі амышызем ажизене ирдеректе илзе келеші. Ибірін агурат паршак шыны жула илзе келін жүхне ажизене візем қышпыр жүхне пәчек ажизем шулдалық шүррезем, мик шулдызем візем онланзақ каймашы. Візне kijем бұлзағайшы, евзем ларза жидаймашы. Варай бір пұрде бірле театр ішче жызембе бірле бұғынза, шутларым бар. Мен жын хайбір вара шулдалықран иртня ажизем вали лартмас бірхадезе. Вара пиріншагымбек проект шуралжы. Кыжал бір шак прайда хамырын әже гірдешін, онда Наташа Ахмед ішлет хал.
Пирна артистка, волонтер режиссер болса да ишлет пирн бада спектакльзем декларат. Шаван бада анашан забадымыр, тень шыни жулавали, эбер аджазем вали шулдалык шура ран бушлаза, щичи шула жидень, епилик шула жидень, беби театр деше, выросла галсасын. Чи печек аджазем вали театр ужат, прогажал бир. Кына бир кушу гыжай бир, такшына шутлана дянчакта, ялнак шитмеч, еп еси шукче, еларда, гане шукче, хали пурде бур, шаван бада шак, шухыжа гыжал кыртмеле. Дезе шулат пранде. Куйже кредит бер. Тада те бер шинилех вол кыжалы бер пидину майвтихай бер аджабача кам ашызыр амышсыр юлна аджабача земешлеп бер. Толық симбешлеп бер. Визембе бірле бір спектакль зем гларат бар. Спектакль зем визем мали лардат бар. Мастер гласим дват бар. Кыжал варай бер визен шав сузыр аджазембе. Е чирлеген аджазене хамыр бада хамрын театра илзе визембе биле инклюзивлы спектакль зем ларт маршрутларымыр. Театрын ишене репертуарне пырза куразах килединде пирен кураган сень. Тада энди биринче шенелих вол хали кыжал бир тебір тем бызыкыш экранме булдардымыр. Театрда бирин пиликте сагыр пилик тыршыбе сакыр сарлагыжы беле метр экран бур. Шав зинеди шав экранада спектакль зинже узугура Сашана скелет режиссер земжин дизем хали аджезем ытларах чухне взем телефон шинже. Шавзіне илердестезе эбір пірле шагынбек шиғындарза, телевидение бе шиғындарза, телефон бе шиғындарза шагынбек мислет пиле, шыны жулавали спектакль каларашын. Bizim каларганизмде пирн артист Дима Михайлов, тада пирн батарахали шлет Коля Семенов, был видеорежиссер был зашлет чаван бада шагынбек качызем, лайық спектакльларда сашанса шанас келет. Ебірде жанат бір кедет бір. Тада езір юлашке вғытра шине-шине түрлі фестиваль зене худшынны зір бұшне хамыр батра да ирттерме вайхал шидерейдер. Шидесва ғытра тебір фестиваль пуласа кедет бірі бір. Чынақта пирн эбір хамырда тұқса жүрет бір, пирн бада да келеші кіжал бір тваттымыш хучень хамырды фестивале, аджабыча нацтюльгебе шлегене аджабыча театр зен фестивальне, ужат правыл бирн ноябрь нултымы жынжен бұшла за шеремеке мышчень булать, кунданде пирн бада аякрандад келме шут тытнычы анжақта кіжал шагынбек ішпуш полныбе карелінжен келеймеші, калмакран келеймеші, анжақта ку фестиваль булать, выл эрне дазлать, кунданде бирен тусем, юнажа регионзем, Мари регионе республики, Туда республики, Пушкарт республики, Саранск хулинченде гелеше, тада Мускав хулинчен гелмеле, инде пирен тусем Воронежанда гелмеле. Шаван бада шагынбек программа борбан хигун вол сайтра бурынде, ибрытларах кыжал илдемір аджайба жазем вали асл улцеге тегдарт маршрутларым бар. Мәжін деземтер кандырла аджабы жазыне хаш кулдан илзе келмеші. Шауын бада кашине пирін бада ашы амыжы хызен аджизем беле спектакле келесе шанас келет. Программе пиде вылы, пиде лайық, тезе галас келет. Бізем хызен нация челгезем бегала жаще. Пушкартсем, Пушкартла, Тударланде, Воронежсем гына выросла. Ну, хазем жын вол нация челге шаван бада візіне. Деха был дуца, как детпір. Кужару буладенде. Кужару булать. Тада эбір шак фестиваль зіне пуянладашын ватьха. Кунда анде тренинг семер терет бір, мастер-класс семер терет бір, кувал врендю байбе, шиханна купиде лайхе бала. Куна бір вишіміш шул жамбек иртерет бір, куинде выл піреміш выл хамар артисем вели лайх. Мәшін дезен візем шак мастер-классне иртерне жүхне хазневали мэндрилеше. Палах. Унда анде взем пирн Виктор Шайман в Нижегородской области ранде юнажар областьран, Чулхла областьнжен, в Нумайшул режиссер был зашление аджабыча театрынже, в пире помалы он пиде Нумай, шаван бада Ашан завтрас келет. Игорь Яцко, ковлынде актер, артистсем валенде, шенелік семелзе келет. Онда гитес ранчын зейлдемірі бір челхебе мүлі галашмала, челхебе мүлі узугру мала сыны жинже. Шагынбек программа земзем пурде булашы хамрын сайтшынде. Шабылдуза гадес келет хамрын кураган зенем, жіндезен шавдері лайық интереслі программа берін булат тезе галашынде. Тада берін кыжал пиде мухтан малы ябала бұр. Жіндезен бер кыжал шак канны хатра пурдеканны вахтра ибрагаллар марамыр. Кун шинден шыңграв итлезе бұхнық үшін. Қалашар хайраде. Алло итлет бірсіре өрігін бұлдар. Алло, өрігін. Езір өше эфирда. Пите гомылы.
Эзір хура барашынчышы? Эбе хура барашынчы. Çamrak artistene bidek bileymiz dep. Kameralı jula jitse bunamayınca hamır vogatri payhi gunda işlegen artistene kalas keledince. Тыргашын. Каземінде Владимир Григорьев аза келет. Валентина Музыкантова, Василий Павлов, Полина Чамжаева, Светлана Савельева. Маттур. Так шутладыванды. Маттур. Анжақ... Ондан Ага. Ыйдыве міле бұлын чыға берін? Мілле халық артизен бірін батыра ішлеші. Ыйдыве чынақта Тулы, анжақта Володя Григорьев, Илсей бұлдары мариха халық артисіне тен кіже хилме бұлдары дедесі қалас келейді. Шанзадар мала. Пулдарулы чынақта Маттур. Пурне дязынса бідейрейші. Виші язагалары бұл шындеріш дезі қалас келейді. Мен шындесін бізен бірін батыра шетчіне ішлеші. Пурнеде аса илмезен де анжақта астывадыр, палладыр, сыны жінде күрадыр. Бұл педе пағая бала. Мен шындесен артисіне мен керленде. Палланы керле, тада візен ішіне хақланы керле. Паян Филгуна. Феспел бех юлжедет бірінде Московский проспект. Водорвишіміш Шуртраезер. Пирін шамық чухнеги кинотеатр, паянги унда. Пирін бұлжадыжы. Бир унда паянги унда жүреме бұлдават. Бір шамышын пиде бұзықтау. Культура министерствине. Тавда бұштен Елена Васильевна Шагмек қалсадылар. Ен-жендегіларым ішленічен ұтларақ. Чывашхалық артизісіне сирін батыра ішлегенесіне асын машы болзасын. Шак телеграф шешіндері жу бұла дейхінде. Иккемі шыйдывне бұл тұлдың құравлары апла болзасын бұл темле болзасын да шендері жех парней шенденде бір құткаларға. Парнейінде бұл пирін ехрав хучы. Халі бір сентябрін шермулты мұжынже хамрын сезона ұжат бір. Аслызем вали кувыл пирін премьер бұлад. Ана Вячеслав Николаевич Ойрынов лардать. Юхма мишип есебе. Кувыл пирін грант эжі. Шавдири хумганза шлеші байхигун артисем лайық спектакль болса дуға сашанас келейді. Пурнеде шерім ұлтымыш сәбірінже хамарбада, хамырын шурда, илемлі шурда ченес келейді пурнеде. Ехравлад бір кітсехтырат празире. Шидес вахытрайзер хавырда ташта инжеде каймать темле фестивале худшынма тивиш пулны берге илтнетші. Шапла кыжалы бір пурдевичха ахалларна жухне театр была ахалларман. Эбир онлайн месле жібе врендемер пирн артисем туганлык хузанда иртре фестиваль, шав хузанды фестивале худшынма булдар жиш везем пурде онда сертификация милдер илжешінде. Туганлык был эпюречи бульха. Ку хузанра ирте. Наурус. Терес. Тада Шагынбек фестиваль был пур Сергей Безруков иртередина. Унын выл ердюші был задрать. Ку выл вишімір шулғы жалдырдет. Выл педем тенчири аджа-баджа театрзен фестивале. Ебір унда кыжал хамарны жияма булдардымыр. Мілеш. Выл спектакль, шинель спектакль ядымыр ебір. Унда ытларах классикана айтрыш. Ебір пәрремаш худ ядымыр, пәрремаш худ ебір финала дұқырмыр біледі. Саламлатпыр. Виде кымылы смахмай галасасын шав шинель берге хадырлені сюжет, пәлдір хадырленіскер. Пирен архивра пулмагирлі, режиссердан ыйдар, сяксаман трабыл бере ярзабама пулдары. Телеграфизмбе бірле курар. Тырғашын. Гоголь жерный текст кунда сайра хутагына янырать. Мен бұл заятнене пидимбех клетке хускановы белен ландараще. Актерзе мылдын маскала уряджбе Владимир Белякин башлеме хынықнынде. Кашнене хын персонажы бергитажы хускану сынбит пулшнебе каласагдартмалла. Палы режиссер взем вали тренинг семиртерне. Унда спектакле хучынаганзем анатомия девренне. Шага клеткене итларахынланма пулышатет Владимир Белякин. Пөжікшін тылықта хүтліксер Акакий вид сценарне Николай Миронов ашан забана. Куроль чиі вырезенчен пірі, бұл бір май сцены жінче. Шамрық актер повешпе халичен палашманы не білдерче. Шавын бадахын героинен ланастызе темжі хута вулаза духма дивне. Хипесіне ұңчен вуламаны. Театр келзен шак рольне барзанкына вулаза духырмеп. Шак шинель пьесіне. Шамбада ебуно темиш худах вулаза духрым ланас тезе, керзагаяс тезе, шав ролишне Акакия кайч рольне. И кильсыгаре, чынақта кильсыгаре, Владимир Белякин пулышный бе, шак пьес тезе дегалам была, шак
спектакль манжут папи для хитцигамела. Ку спектакль Владимир Белякин Шамдыксен театрын жилатны премші жинжен псамай уйрылзадырать. Юрады Бакурай манлықра ташын умай булны. Кунда вара килетке выляве тюпырында. Унзыр бушне сцена жинже терлі ябалаба узугурайшы. Постановка хыне еврлі булинде Гоголь сюжетінжен пырынман. Кунда чунзырлық тип сынардан тарыхланы де бур. Хамын персонаж перегелес болзасын. Бұл властелин де бірінде. Лажда юрадаган едем, шағымба пурнаган едем, шағымба ол туйма олдараган едем, онба ол қайын пурнышне онзыр курмасыл. Мен есін шап турдым ғына надыцадыра шақ пурнышырада, и шағымба ол юратма болдара, шағымба сывлама болдара, шағымба туйма болдара. Анжақта шап ябалана ондан турца елзесін, пажақта ол шиндықне де жұғада чин мар дей бірайды. А как и Башмачкинын тунзых пурнышне декорации земде сынарлаще. Решеткесем, кураж уры курал бюджесем. Гоголь хайде пырвығы чиновник пулза ишление. Чавынбада Купович унын уйрымақ ынышлы булны. Премьера хышын чулаги гану вағыденже актерден хызен ролизіне тебір хута жағы мамай бур. Режиссер Шавынбек Тілевладатте. Сиже сезонда у спектакле ағыртнех артистем шинелен ланза вылеш. Сюжет пынывых трабирын бада телеграфия шыңграл защитра. Алло, итлет пресере ырыгын булдыр. Еді халық артистізім мұтын оқытсы. Шамырсын жатым десіген халық артистізім. Тархашын. Василий Павлов, Лидия Красова, Полина Чамжаева, Валентина Сурикова, Светлана Савельева, Валентина Узысмантова. Те примером. Александр Степанов. Да, Степанов Порта. Кунран долларе хурау кетсейлейме бірміш дезен кылармышен чен вғыды шавдырынчен сахал юльче. Езір кам буладыр сире пілес себе. Езір шамырксен театрыне хывыр шүредірі? Саламлат пресире Николай Фураменди вуннымыш шурда келсе, иге телеграфшыда, иге шіндерушіде, шак парнесіне илме пулдарадыр. Тебір саламлат пыр. Саламлат пыр. Елена Васильевна сюжет курдымырынде, мне шкел интереслі спектакль зем сирен чынақта Беляйкин сирен шынінде бұл мускавран келеген режиссер пиде чырцаджа демелі сирен театра паянах просто гурас келет. Келер, мәшін дез чынақта перін орықлара қалі шірет бір. Кувыл пластик ба пірнемі шхут пөлжінде, ку спектакль бейбір найбірін екімежінде мускава гайт бір. Шагынбек фестивальзінде чынзейлзе, тада шавында чынзейлзен, ол шав дере пызык палла дезе галас келет. Ондан бере пидіргул нежіне шак спектакль беле, вылда пиде перін жын шиденю дезе галас келет. Халі бір шыны жыл чен, тада бірін игі спектакль артмала. Волонди Премшвал, Шакчи, Хаклы Пуянов, Вячеслав Николаевич Черный Флордать, тогда тебір Аллы Пруса, Гринен, Лардаганзем, Епхюрень, Эпхю, да, Уфа Гулынжень, взем Байрас Ибрагимов, был режиссер, Юниржи, Булат Ибрагимов. Везне ксехтратпар, энде Яланхиле Эбер, Шиничула, Джазем Вали, Юмах. Каларашнанде. Шав дере интересли, и бир артистіне галат пранде, хали бір чен жулчен, пергунда, бір первағыта жүк, унда лагаймала, тада бір вунды хырмыш октябрінде Хамар Мария лагаймала фестивале. Виде лайф, візем хальтун зухланы эшен артистем, уншын візем савынзагна дращи бульха. Шабақтаман клармыштен загайчен ыцаблес келет. Езір ховар, шагында иртереген фестивале мүлле хайлав бағыт шынадыр. Чываш лайвыл, сирен репертуарда юлашке вғытыра, чывашла спектакль зем захал. Пирин пурвазем, анжақта шав спектакльзіне кларзасына бір полк жіне ғұрзан шав дере күрен деретвел. Ебір шак фестивалі выл фестиваль бір наца чүлгебе шлеген театрзіне күшін мала шаван бадай бір яланақ хамран чүлгебе кірдет бір шак фестивалі хамран спектакльзіне күжалы бір чи хақлы пуянлық, Юхма Мишинс пьесебе лартна спектакль бегрет бір. Ана бір пірреміш күнне вылят бір ноябрін вұнулты мұжынже.
пурне дечензе галаскелет чинахта паянхигун театр урыхла шлеть. Шайде урыхла, интересле, а шинзене де интересле, межен дезень артисене де интересле. Паянхигуна урых шинзем келзесін, урыхалы баду засын спектакльзе. Шапла. Пиделайх Он помала. еще сунат пресере малашне чеваш пачал шамрксен театры, тван культурушын, тван телхежен, эшлесе и бир телеграфизм бебрле шан задратпыр. Вайбадыр, илемле кун булдыр сире, хизепле телеграфизм тепредір бұл чейін сығы болыр. Тавақ сығы болыр.